Penuhuat makimisa datadau baino. Steady recovery for Jenny Lasimbang. Healing prayer for Joshua J.S. Riven. Steady recovery for Michael Mojini. Steady recovery for Adriel Isaiah Aaron Sibius. Special intention untuk kehidasan di Datin Mary Malatin. Semembayang tokonogi untuk kehidasan di Josie Boswin. Special intention untuk di Betsy Makajil, Lisa Elizabetha Bidin, Jules Stephen Sondo JR, Willy Verenius, Melania alias Lavinia Bidin, Om Oviton Tokonogi Sambayang de Tadau Baino Okaduduvo di Munjilin di Simon alias Angelin, Bernadette Kiluk Dompok, Mr. Hardy Henry Mansa, Peter Polo, Emmanuel Cristo Mojikon, Linda Cornelia Anthony, Ate di Simon alias Chester, Paul Robert Goffrey alias Paul Jomilon, Emily Jombin Siap, Steve Stephen Ginity, Madam Monica Ubas Sili, Mr. Eugene Lido Mojinol, Rose Lee, Lucia Gondipon alias Beb, Mary Elizabeth Makajil, Frederick Makajil, Josephine Amit Ginsu, Stanislaus Malim, Paul Bostino, Teresa Elysia Sikain, Frederick Danggatil, Mauritius Danggatil, Anastasia Junian, Jacob Joytun, Rosa Linuis Kahin, Benedict Bestan John Goninu, Datu Alfred Boswin, Om Savyavi Koduduvo Itapui do Pemohiungan.
Kanonoroyo po Tuhan iki kuasa. Idngan ditama, Om di Tanak, Om di Spiritu Tebitua. Igrasya di Tuhan Jesus Kristus datako, Om iko ginaban di kiningan, Om iko pisan di Spiritu Tebitua. Miyampay no Diyosu sa avi-avi. Tapi na ngavi, ano mga kundodoso ngavi datako, kapapatunda na di datako sandi da mamalamay di katapatan tahom lati Tebitua. Mga kunso, dahil di kinaingan tabakas, di Diyosu ay tapinay ngavi, donok pamido so zo kozo. Id pamusavan ngavi ko, id bos ngavi ko. Idunu inay man ko, idunu iaw ko nangasan damimang. Maza da hasa ko, maza da hasa ko, maza da hasa ko tagazo kozo. Itinapogi, damakinsian so di Mary. Iobitwa pointi hombus hahangay, sabi-abi ditasab sangtingabi. Diyosu tapinay ngabi, do sumambayang montok dago, doy di Tuhan kiningan datoko. Kikosena na dade datoko, ikiningan tabakas, mamohyong dodo so ngabi datoko, magawit datoko, day kaposizon sa lajul. Tuhan kosyanay no. Kristus kosyanay no. Tuhan kosyanay no. Kano sumambayang. Igrasya no ay Tuhan, sumambayang sikoy do sa viavitimpu, maguhuna dadagay do sumusut tinu o mamadadi dagay do tomoy mo pointanto ginavo da papanjul do kalajat ang avasi dagay. Mazadi Tuhan Jesus Kristus sa tanakno. Imamamasi ang mamalinta miyang paidiyaw, idi kapisan di Spiritu Tebitua, kinaingan montok so hihinaid ay so papupuson. Pambasan, manta di suat di Santipol, de Tuhun Ngawi, Rome. Kotuhidan di kinoingan, inopoyhan, masa di undang-undang, di profeta Ngawi nopo, nganokoin tahang no, dabay no. Do id habus di undang-undang, tu i kotuhidan di kinoingan, i mikot, masa do katumbasan, kumaday taso songuhun. Jehudi kapil miaganopo, i otumbasan idi Jesus Kristus. Duduvo do Jehudi kapil dan opamidoso, nakapanagak di kabuntukan di kinoingan, duduvo do kotopot, masa di tak tomod di grasya daw, masa do otobus id Kristus Jesus, i sinu di kinoingan, do papahubok, do kapasison daw, mo'y do kapamahantoy, do kapibabasan, masa do katumbasan. Id ditilahan no, do dison di kinoingan, i kotuhidan daw, do oyhan. Koyso, muntok di nakatahib, ontok minusu o doso, do aunokum, tutinan di sido ihongon daw. Dadi, muntok di umulan bayno, masa do kapakitanan, poingin tahang kozo do otuhid isido. Do potopoton di sido, otoso songohun, i otumbasan, i di Jesus.
Dadi, nununodi o kadodison di kapangkiasan ngavi dotoko. Ay so ipoy sanan montok dioho. Nunu akavo do undang-undang, do au papampay dioho. I kavo do undang-undang, i papoyho dotoko, do nunu oman. Okon iko ino po nga i undang-undang do katumbasan. Tuo kito do toko iti. Do katopot o tuhun masa do katumbasan. Okon ko masa do mimang tokudi di boson di undang-undang doy disido do man disido. Kinoingan no po nangku nga kinoingan do jojo hudi nga vino. Okon ko di kapil nga vinogi. Di kapil ngavi ponogi, poin tantu no koso ino, tu i isono, i kinoingan. Ibos di Tuhan. Miampay di Tuhan, doy hono o kosyanan, kapunuan do kapunubusan. Miampay di Tuhan, doy hono o kosyanan, kapanuhan do kapanubusan. Manta di kubong tangahom, humaso doy diaw, oy Tuhan. Oy Tuhan, kinongono o oho ko. Pakinongono koso, inotohingono ngavi. Doy di oho do kapakinsyanan ko. Miampay di Tuhan, doy hono o kosyanan, kapanuan do kapanubusan. Nung, oy Tuhan, intangan no koso ahasa dagay. Oy Tuhan, isay no di o atampasimay. Amiampay diaw, o oyum o kapahyongan. Montok di tino, damamantang sikoy diaw. Miampay di Tuhan, dito no, o kasyanan, kapanuan do kapanubusan. I koduduwo ko mandad di Tuhan, humansanso di bos daw. I koduduwo ko hangadon di Tuhan, hobi ko mintamong da mandad humiso tadaw. Miampay di Tuhan, doy hono o kasyanan, kapanuan do kapanubusan. Izono ilahan, ikatapatan ikoposison ka di Tuhan. Ay sosunguhun ka numikot di tama, nga mamasa no dogo. I Tuhan, miampay Diyoso. Pembahasan mantadiabal tavasi tabitwa sinuat diluk. Minabos i Jesus. Odoy ma montok Diyoso. I menodo di hobong ngavi, di profeta ngavi. I Tuhun ngavi pinatay di takiaki ngavi Diyoso. Iditilahan no, do duduvo do sumasi ko do nunu iniman di takiaki ngavi Diyoso, papasaga di. Izyoho o minimang di kapamatazan. Izyozo o mimang di kapavahan. Inono do nokwo i kabahan di kiningan, tu minobos. Paugadon kumay izyoho do profeta ngavi, apostol ngavi. Vokon do koton may diho, undoson, moy do iti sinakagon na po nga, mositi sumimba may montok diza, di potitikid profeta, i nakabubus do mantad po di kinapasungkadan di pamagunan. Mantad diza di able
gisom di Zakaria. Idinuso id piyahatan di altari, di tizonon tabitwa. O, papoyhozod Yesu. Iti sinakagon na po nga, mositi sumimbamay, montok diti sabiabi. O doy ma, montok Yesu ay loyal ngabi. Nakapagano di kunsi na toyhan. Aw kaw nakaugad, sumuang is Jesus sandi. Nakapanabon di suvay ngabi. Do sumuang, minimang da do sumuang. Untuk tumangkizad isido di hamin, pinatimpun di tangaba adat. Di farising ngabi, pamahaban to siyo do idisido. Kuminam do sumonsog do sisimbang ngabi mantad disido. Do itu diso ngabi au ontob. Papatan do tungkasip ngabi, do mamagakom disido. Do id onu iboson dati disido. Ia baltabasi di Tuhan. Tapi naik kong abi. Angatan kunsi azu do mamusaw do kunsi. Teko imagine no unsi. Agumo pangigit do takaw do kunsi. Amakon ko iisa na kunsi nga ikamazon no sa gugos kunsi. Agumo kunsi apangigit at idataw. Dadi may kadina boss ko dito no. Jenis da kunsi nga agumo kibadi tanini kibadi tagazo ibontok nga agumo. Jadi tay isa iti kunsi na po nga kibado specific o fungsi daw da mangukab do kundado tay ko itatabon. Jadi kibadi punganan da toko do mastaki ikoy do pipia o kundado teko itatabon. Jadi mentok na toko. In kaposisyon na toko tapinay ko ngabi. Isa o titak na kinaingan mentok na toko na po nga kunsi da katumbazan. Nunoy kamazan da mastaki na po nga ikatumbazan toko kumada kinaingan. Jadi magawit at toko kunsi na paditi nga magawit at toko umadaid pamalintan sa lajul disido miyampay di kinaingan. Mimang ikinaingan do gunon takaw iti kunsi. Magawit at takaw minsamok pumadisido. Nadi kunsi sumuang id kapasizan miyampay di kinaingan. May da katanud takaw da, komit takaw da, ni kadi kaposisa di kinaingan. Kiba di aw manay mo kunsi diti tapinay ko ngabi. Kiba nagi di manay mo nga aw gunon na kunsi diti. Tadi kiba nagi manay mo nga kiba do guno do suvay montok do kunsi diti. Tadi kunsi do katumbazan. Miga di Jesus sandi pinapakito. Teka isa o pambitanan kumada takaw. Ano ikunsi da pangigit di Jesus. Iongaw takaw daid pambasan ko isa Sancti Paul pinapayhan da takaw. Katuhidan di kinaingan inapayhan maza di undang-undang di propeta ngabi na po nga nakaintahang da bayno daid habos di undang-undang. Dari ano, ikunsi do katumbazan, maza di Tuhan kiningan, ipinatak, di sida kumadi Jesus na po nga, kaginaban, nagi do kabinsyanan. Dari maza do kabinsyanan, kaginaban di kiningan. Teka Jesus, do, natobos ta ko ngabi. Nonuan takaw daw kapasizan. Kristus, Jesus isinu di kinaingan da papahubok
do kaposizon daw. Moy do kapamahantoy do kapibabasan, maza do katumbazan. Dadi pinay ko ngabi. Ingko takaw da mamaguna diti kunsi do katumbazan do takaw. Tay mo takaw nangko iti kunsi. Tay ko takaw manay mo. Tay ko tapinay ko ngabi. Manay mo takaw nangko ikunsi diti gunon takaw nangko montok di katapatan id kaposizon do takaw. Dadi kanono id Eucharistia tabitwa diti id kalamazan Eucharistia tabitwa i Jesus andi i kunsi do katumbazan i kunsi do id kahubukan tay mo takaw isido maza no da id kahubukan misa tabitwa diti. Azaw na Tuhan kiningan do sabi bibinangon, tumazano ko bosyano, nakotay mo si kay dilaw titakon sa diyaw. Tuvadita na kaladya dohongon nga vida tinaw tuhon, dumadimay iti muntok dagay, ilaw ti do kaposizon. Azo ko na Tuhan kiningan, do sabi bibinangon, tumazad ako bosyano, nakatay mo si koy dihing anggur takon sa diyaw. Tuvadi kuvas anggur, kaladya dohongon nga vida tinaw tuhon, dumadimay iti tinumon do kasundubanan sa. Imang sambayang ay tapinay ngabi. Do kahubukan ko am diya so ngabi. O tay mo na dado di kiningan itama tabakas. Tay mo ay Tuhan, isambayang ngabi di ang tumbasan no. Miyampay ditak ngabi kahubukan do maza diti koy man ngabi do katakan sondi kosabong si koy na daw day di kabontugan do surga. Maza di Kristus Tuhan sa. Amen. I Tuhan miyampay di Yesu. Poin sabato o ginabong ngabi di Yesu. Kano manak da kapunang katahuadan nga vida di Tuhan kiningan da takaw. Totoo tapot do katunod atuhid iti kalajasa kapamosisan sa. Tumoy mo inumbano po da manak diyaw do kapunang katahuadan nga vi. O Tuhan tama tabitwa. Kiningan tabakas ko zo aiso kapupuson. Tukay hosikoy da poinsang ano iti da kabuntugan no tayo sa guntob. Dominikot ko, dahil di ka pa nakadazan, do tuhon ngabi, miho apatay, do ko kinoynganan no, o minongug pa di dagay, do kapamahingasan di sondi imiho apatay. Do inonto donon, do ko tuansa, ada di da dilahan ngabi, do kapamasisan, maza di Kristus Tuhan sa, maza di sido, itinimungan do tasab ngabi,
do sumamba do kalajaan no. Amumondas id kotindapan sa lajul no. I oho nga vidagay. Sumambayang sikoy, mampot na dadi diho id iso kopiampatan hozuk do kazan tabantog. Da maso sikoy mga zo. Atau tapot obitwa ko ay Tuhan, itabod da sabyabi ko bituhan, itinapogi, do dizono da obitwa ititak ngabi. Sumambayang sikoy, maza da papasandot di espiritu nu da ditingavi, miaga bohobow umatu. Moy do ada dida, itingavi da mentok negay. Di tinan, omza di Tuhan Jesus Kristus za. Ontok ditimpo da niman patabuso isido, om nasaga ko da suminwang da kondasan daw. Minagano isido da lauti o minanak da kapanang katahwadan ngavi. Minangakib di om pinapatak di da di mo kikiiyang ngavi daw mos bos. Onuo iti sabyabi ko om pangakan na diti. Tu itino itinan ko. Ipatakon may montok di Yesu. Idlahan megadi, untuk na po nga imakan min susadop. Nano di sida isasaban om insan po da binanak, da kapanong katahwadan ngavi. Pinatak di sida ide di mo kikiiya ngavi daw mos bos. Onuo iti sabyabi ko, om panginom naman tad diti. Tu iti no isasaban di zako. Iza di batos kababago om ay sa kapupuson, ipatungon may montok di Yesu, o montok tagumo. Montok di kapohyangan do songabi. May na iti daid kandaman dago. I katapatan tahom lati da katumbasan. Itinapogi, do maso sikoy mamalamay di kaandaman, do kinapatazon, kinatungagan daw. Patakon sa diyaw, oy Tuhan, ilaw ti do kapasuzon, misasavan do kapamasusan. Manak do kapanang katahwadan ngavi, do nigitan skay diyaw, do kapadan day dubangano, manampuan day diyaw. Ahudok ko sa isikoy da sumambayang, do magi da ditinanam sa di Kristus, o timong skenadadet iso maza de espiritu tabitua. Andamo ay Tuhan i Eklesia no, pain tangkop it pato tangkop di pamagunan. Abitano Josido dari kepenuhan na tuhod sakaday, so ngabian miyam di Francis i Pope dagay, i John i Bishop dagay, savyavi di fadangavi. Andamo nogi ito pinangavi dagay, inang kaodop idik hansanan di katungagan. Savyavi inapatay id kosyanan no. Tay mo no izyoho di inavaw do vos no. Kasi dagay savyavi sumambayang sikoy, damiyampay di hahangay to bitwa Mary tina di kinaingan. Sankti Joseph Sabadesido, miyampay di apostol tonga bitwa, savyavi isangti, inakapapon si kau diaw, idpo ompus da umulan ngavi. Kano si kinada di kabasian, da dumadi da sapi tumungkus ngavi, daid kabasisan sa lacur, amang azaw, amang pantug diaw, masa di tanak no,
Jesus Kristus. Maza disido, om yampay disido, om id disido, oy kiningan tama tabakas, idi kapisan di Espiritu tabitwa. Sabiabi kabontugan om kapantangan nga diyaw no, montok so hihinaid ay so kapupuson. Dadi pano di mamama si om naug, mazada kapangyaan pang kiningan, katama si koy damabos. Tama sa iit surga, kapituan o ano, mikot o pamalintano, izabno o imanda itana, miyagada ingka no ida it surga. Tako dagay datadaw diti, olo tisa tasasa nga daw. Om pohyongo sikoy dohasa nga vidagay, miyaga dagay da papohyo, di sontop mamuhasa umavan dagay. Da sikoy opito doy kay basatan. Nga pagkabaso sikoy no mantad-tala. Pagkabaso sikoy oy Tuhan, sumambayang sikoy damantad poti tikid talat. Katahuad no damanak da pibabasan itadaw nga vidagay. Damazadi sa kaday da kosenan no. Pagkabaso sikoy na dato moy mo damantad doso. Ang paintampasi mantad sa biyabi ko susahan ginavo. Damaso sikoy, poinganda di kahansanan, nabitwahan, om di kay katan di mamamasiza. Jesus Christus. Oy Tuhan Jesus Kristus, iminobos da di apostol nga bino, pibabasan timponon ku Diyaso, pibabasan ku takon ku Diyaso. Kada intong de doso nga vidagay, nga day di katumbasan de eklesia no. Katahuad no, damanak, dasido, da pibabasan, pisan, katanudan, miyampay hisab no. Imamama si amamolinta, montok, so hihinaid, ay so kapupuson. Ipibabasan di Tuhan, miyampay di Yesu, tamoy mo. Kano magitatak di tanda do pibabasan. Intangay, idom pada kiningan, intangay isido, imangidu di doso nga vidi pamagunan. Obito ano, isontop oho dedi makan min susadop di domba. O Tuhan, sa mi padahan da patut usut di tapo. Bos ano po ibos, mingasan may kadudo. Itinanom sa di Kristus, magabit at ako, dahil ko po sa ladyo.
Kano sumambayang makinsian kozo isikoy do kolajaan no do painhudok kozo ay Tuhan do tupapakan ko dagay miyampay di kapamisan i mikot manta di tinanom za tabi tua kozo di tanak no ingkano do mamadadi ko nadadagay do magingavi i ko do dauvo do ko kinenganan disido imamama si amamolinta montok so hihinaid aiso kapupuson. Katabian di mampi di mananabos sabo di hahangay tabi tua Mary. Day diyaw pinatak ikiningan i tanak tantay son daw. Day diyaw pinahansan di Mary ikatumbasan daw. Miyampay diyaw na dadi Kristus na tuhon. Tabi tua Joseph day dagay panogi pakitanay diyaw sondi do songhun tama obito sikoy day lahan do kaposison pakinuay sikoy da grasya kabinsyanan sinio umohigay sikoy mantad patitikid talat. Amen. Ituhan miyampay Diyosu ikiningan tawakas membalakat na dadi Yesu itama omitanak de Espiritu tabitwa. Buzuno id pibabasan mga zaw di Tuhan maza do kaposizon di Yesu.